okutandikira ku experience abeerewo sawa dino yazo akusoose ku stage yaida yayemba obudoozi obunoomi obutwairewo okujja ku stage nga mwine ali kwemba andogeireku yandeeta ku stage naja nakoba nti kanjemba awo kubanga abeera ikundogeraku nga nolemba lwali kundogereraku olwedde enziramu yayemba lwemba lwe bw'amazi yabeeda ebigambo ebindi yataamu n'erina lyange obuvuga obwegana embuto nalamusa kuba oyo asinga okunvuma olimpuuta evaala n'engoye nze namwesoniwa imwe ndasobola kunesoniwa so n'okujja ze nandaga abantu nti nze namwesoniwa itasobola kunesoniwa kuba naatandise singa ninze ntandise bandikobye ati ninze ntesoniwa ayi mwene tiyesoniwa iwe tobonanga okujja ku stage kabere kabonera akalaga nti okaalina zigiri kuye nekyo kyebakoba ati bwonigiriza enindo ogitoola omusaayi anigiriza enindo yava omusaayi okujja ku stage gubaire musaayi nga guliva mu nindo tukobereko ababoni ba Baba TV yazo yakola ki ekyo ekikasinze kulumiriza ebintu byali bingi ayi kikulu tuli bazaire eriyo byetasobola kwogera nti odakoba abantu ekintu n'abaana be bene bazaala bamukyawe akoba ati baba niyakola kino bona bamukyawe ate nga tikyetaaga kityo so okutoolawo embeera eyo ebindi obisirikira aye nze byawa ku mutima gwange biziraku lwakuba ye yaloba okunesoniwa batukoba nti ebimu ku bisinga abasumbuwa mwembi iwe waliwo idinga niwayemba ino nga yazira byayemba ekyo abantu saa eno bakidi kyayite kisumbuwa nze ayi ni saawa eno baidi nani akola ino kuba nze ekyantwala tikwemba ino kyokuba yali azira byayemba ekyantwala mbeera eyaliwo bwenamala n'atandika okwemba zenka kati ekyo kyabawagizi nabaidi ayembe ino n'atayembe ino aye nze nekubira ndongo yange tubaire mu Uganda ono tubaire n'abantu kamaala twalina ebiseera bya kafeero Lord Fred Sebata twaba n'ebiseera bya Chameleone ni Bobby Wine Chameleone Bebe Cool Bobby Wine twaba ku ni Chameleone ni Bobby Wine Bebe Cool twaba ni Good Life Bebe Cool batuka time twafuna bato dide nga dibaawo iwe olowooza eno tesobola kuba ngeri gye musobola kusatolinga ekyo nga terewo bato y'endongo ndowooza bwebaawo ayinza okufuna layini entuufu mwagwa kuba alemererwa okwetereza kiboneka ekyo nekiyinza omutereza mu layini so omukisa ogwo bwe gubaawo nze nibamumpa musobolaye nimukubona yeba bato kweri eyo kubanga mba nsobola mukubira mu dakiika 3 edisooka oba 5 wala wasigaire ninze ayembawo nembera abange nayembera n'ababe toli kumutya butye tusobola kumutya bamuleeta enkyo nze yo tyetaaga lyaso kubeera weena bw'olingamu bwenemba ndabika ntya ayemba ki nayemba stop walala ayemba ki nayemba tyayenda ayembawo ki nainda nayemba engoina n'ensiri yawe ayemba ki nakuba mwana mugimu ayemba ki nayemba nsobola awo ayemba ki nayemba akalimu ene mba ningi buti mbaine ndambale weena bw'obala kuba omwidi entalo dino nemberedde okusikanga n'omuguwa iwolooza ditwalawo industry tidi aye zira kyenda kuba ninze mwene tikyenda nze ndidi nti omuntu yeetaaga mwine wabula nze titaawo olutalo ayi kayinwana olutalo oluba lwidye ayi tusobola atandika lutalo so tiwagira ntalo ayi kayi tikindobera kwerwanaku tikizira bulungi bwakyo omu ku bantu bemusinga okwikiririzaamu era asinga abenda Maama Kadaga emirundi emikuzi mingi ng'asaba oba ng'abakubiriza okuba nga muyizanganya musobola okolera ewalala naye ndo tukobereku kyegikaalubye n'emirundi gyabeese mwatulaga nti muyizeeku ewalala kayimu amalamu era byene bye mubaire nga mukola ekisooka muli baddeemu oba mbeere mukikola lwa Maama Kadaga bwe twali tutandika okuba awalala waliyo bye twayikirizaganyako tayimu yatuuka buli omu yagema enjira eyiye bwe twayogeramu nze nayikiriza okusetinga ebyange ayiye ebyo byakademi kyova obona ne bwatuuka ku stage asobola okundogeraku nga nze nkaali kumwogeraku nga ati ali kundogeraku mu bulungi nze namweta ku show yange tiyaida kitegeeza ki kitegeeza nti nze nenda okutereeza ayi mwene tiyeetaaga n'ensonga lwaki buti nsobola okutambula zenka maama yakyenda zena nakyenda aye mwene aboneka takyenda yazo ne alcohol
bakole bato emikono sigiraba njagala mupake emikono bagamba nti bano abaana bakole bato mujagala mugembe mujagala wano wangi kakati njagala okugamba school fees oyina events n'abalala basobola okusponsoringa twagala ankowo neyazo mu bato siwe kiri okay without wasting any more time